football Titi part zanga somna ngai thavele don ta ila nizan khan Europa club level in elna sang ber UEFA Champions League khel chun zomania run of 16 second leg match league khel niin team pali in quarter final anin pet kaya team pali an tlathung ane nizana in khela Italian champion Inter Milan in goal khatin an mi qualifier not an neya first leg a Inter Milan hi signifier an chak to boka wangin in khel panhi belboma goal khata chakin Inter hian quarter final anin hlang kaya ni nizana San Siro in khel goal thum luna hian Inter Milan hi minute rian na Marcus Thuram mangin ma ruaya minute somli panhina penalty an lo chua mangtang kain Feyenoord in Jakub Modern mangin an sipunan shoot second half in khel munam tak mu chunzom ni in heta hian minute samnga pakhanna Inter Milan hian penalty an mangtang kai ve thunga hakan chal halok lu mangin goal an chantir hemi nu hian hun tha omzui nual masela goal dangalu bel thei telova Inter Milan hian goal khatin an mi qualifier not hian neya ti hian first leg le second leg a Inter Milan hi chak ve ve in har salau takin quarter final anin pet kaya Dutch club Feyenoord ero run of 16 paltlang zo lovin an tlata ane German club tha panhi in machona Leverkusen khelmola Bayern Munich semi final chaka Bayern hian first leg a sithum faya an ne to wangin in khel panhi belboma singa faya chakin Bayern Munich hian olsam takin run of 16 an paltlang Leverkusen khelmola hian mual nei tu Leverkusen hian goal shot nei tamjok masela goal zone a Bayern Munich in shot an nei tamjoka first half a team panhi te hian hun tha an nei an khoral 5 vek thung second half a ro goal ni lutin minute somnga panhi na Hurricane chon goal masroye khunga minute samsari pakhana Bayern left back Alphonso Davies khung belin Bayern Munich hian sinhi fain mual nei tu Leverkusen hian neya Bayern hian singa faya chakin quarter final an luta ane second leg match a goal khat khung tu Hurricane hian season kalmek Champions League ka match som pakhat khel to in goal soma khung tlingta English player zinga UEFA Champions League ka season khat chunga goal khung tamber ani na som het zelin English record thar asiamani Spanish club lian Barcelona in an mi khwal Benfica goal thum goal khatinan ne boka in khel munam taka hian mual nei tu Barcelona hian in khel thanunin goal shot po tum som ni an neya tumru goal zona an peta Benfica hian tumriat goal shot nein tum ni goal zona an pet ve bok minute som pakhana Rafinha chon Barcelona tan goal masroi khungin Lamin Yamalan moi taka siamrem nuwa Rafinha pet goal turin ball thataka peya Rafinha hian hai taka tangin a pet goal hemi nu lok minute som pathumna Nicolas Otamendi chon Benfica tana sut vele ngal maya team pani boruak atang zui hle mase minute som ni pasarina Lamin Yamal in larin veilam sira tanga ball alu pui nuwa Lamin Yamal hen moi takin a pet kual luta Barca ma roi pui first half minute som li panhina Rafinha bokin goal khung bel vele in Barcelona goal thumna akhunga second half a hun thadang omzui nual masela goal dang lu bel talovin Barcelona hian goal thum goal khatin Benfica hian neya first leg a sikhat faya an chak to na nen in khel pani belboma goal khatin Barcelona hi Portuguese club tha Benfica laka hian an chaka Barca hian quarter final lutin Benfica hi Champions League atangin pe tlak anni tathung Barcelona hian Champions League a quarter final anin hlan kai le ta ka wangin hein elna hian quarter final tum somni in pet kai tling thei team pathum zinga an telta Real Madrid le Bayern Munich pa ka Barcelona te hi Champions League chanchina quarter final tum somni in pet kai tling thei om chun te anni Barcelona hian season kalmek Champions League a hian goal som thum pani an khung tling ta dera hei wang hian changni som pakha som pani season goal som thum panga an khung tum khami nuwa Champions League season khata goal an khung tam leber tumania sangkha zakwa som kwa sangni season khan goal somli panga khungin hei hi season khata goal an khung tam ber record ania he record hi Barca hian khum thei turin dinmun thataka anding mek ani Barcelona tana goal ni khung tu Rafinha hian season kalmek Champions League ka match soma goal som pakhat khungin top scorer ni tura in elna ma roi meka assist tunga anei telboka match soma goal contribution som paruk anei tling der to ani hian season kalmeka Barcelona tan tha tholok leya in elna sanga match somli pakhat khel to in goal somni pasariya khunga assist som pakwa nei telin match somli pakhat atang hian goal contribution somli paruk anei tling der to ani Barcelona roll thar dom Lamin Yamal point record thar siamin UEFA Champions League ka match khata goal le assist nei kop theino pangber record thar siama
ani hian kumsom pasari le ni zan hi somli pakhat chawa upani in Benfica laka hian gola khung ba ka assist anei tela chu wangin record chuan omtak asiam tharta ani lamin yamal hi kumsom pasari mi chaw ani chung hian ramle club tan player in role zinga mi ani meka anram Spain player tharwal omkhom na a khoiche thianglo tluka player poimo le nget ania a khelna khovela club ro pui berpol Barcelona a po khoiche thianglo tluka player poimo player nget ani meka ani hian kumsom pasari mi chaw ani chung hian ramle club tan abel khomin gol somruk akhung tling ta dera hetiang sul nu hi hetiang kuma hian Messi le Ronaldo teme point an nei phak lovani lamin yamal hian season kalmeka in elna sanga Barca tan match somthum pasari khel to in gol som pahni khunga assist som pasari nei tela match somthum pasari tang hian goal contribution hi somni pakwa anei tling der to Champions League run-up 16 second lega in khel nga lelom berti theya Liverpool in Anfield da PSG an mikhwala goal khatlu tin mikhwal team PSG hi sikhat finance chak in khel munam taka hian mo nei tu Liverpool hian bulan tran thaleya Mohamed Salah an goal khung ngai tur nia ngai chu PSG left back Nuno Mendes an thatakin alo dan saka hemi nu bok hian Salah bokin Nuno Mendes chiang taka bumin thataka bola siamrem nu a penalty area tlanlu jota tan bola peya heta ball per hi Salah hian changchhun zomin a pet goal fauna hmuna tangin Salah hian goal a peta ma se goal mo da lovin goal ban po na bola thlok chuaka Salah hian hun tha a khoral le ani Liverpool hian bulan tran that em awangin PSG khel po abuai man leya miss pass an nei tamin pressure an zo lo Titi mana ma se hetiang kara hian minute som panhina PSG hian counter attack thatak nain Usman Dembele an mualaya ball changin dinglam sira om Bradley Barcola tan thu ball thataka peya Barcola hian ama pass tu Dembele penalty area tlan lu tan ball pe in heta ball kal hi Liverpool defender Ibrahima Konate an dan atumna lama ache suala olsam takin Usman Dembele an nai taka tangin PSG mahroina goal ni turin akhung zui ani he goal luna hian Liverpool defender Konate dem thayania thazoka chet la theidin hmuna ading chungin ache suala Barcola ball dalu hi Konate tan hian corner choin huampo pet son theini in alanga ma se Konate hin adi thatok lo awangin a club hlui PSG in goal an khung pha ani heminu hian Liverpool in goal khung narem chang anin siam zuya Trent Alexander-Arnold a goal shot thatak chu Donnarumma an dan sakin heta ball per kalzela hian cross ball changtu Dominic Szoboszlai chuan chiang takin pet goal ma sela goal luna tura build up a Luis Diaz offside awangin Liverpool goal khung hi pomsak an ni talawa PSG lampoin goal an khung belteu hle Kvaratskhelia pe thatak chu Ryan Gravenberch chan lo dan per sakin goal kham chunga bola thlok chuaka Luis Diaz a khel thaleya PSG defender tena an boy pui ber Liverpool tlarma goal bo tina tu berania Jota le Salah te tangkai zo thin lo ma sela Luis Diaz atangin ball tha achuak tam hle ma se Liverpool hian hun tha an nei te an khoral 5 veka PSG goalkeeper Donnarumma ache thale bok PSG point hun tha an nei te an chhor tangkai zui theibik lova gola chantir chunjom theibik lovin hun pangaya gola lu bel lova hei wang hian hun pangaya PSG hi sikhat finance chaka first leg a Liverpool sikhat faya an chak to boka wangin goal khat ve an neya chu wangin extra time an khel chunjom angai pha extra time a Liverpool lam hian an goal an vengna sadewa PSG lam an khel thazoka ma se gola lu bel ta chuang lova chu wangin penalty shoot out mangin achak zawk chin felani heta hian PSG in pet masain Vitinha chuan a pet masapera pet thatok lo ma sela Liverpool goalkeeper Alisson Beckeran a bot thatok big lo awangin Vitinha pet hi a goal ta thawa Liverpool tal Mohamed Salah chuan chiang taka pet goal zui vele in PSG tana atum hina pet tu Gonzalo Ramos san a pet goal vele boka Liverpool tana atum hina pet tu Darwin Nunez san pet goal lovin PSG goalkeeper Donnarumma an thatakina dan saka PSG tana atum thumna pet tu Usman Dembele pet chu Alisson Beckeran bodik ma sela a safe man talawa Dembele hina pet goal ani Liverpool tana atum thumna Curtis Johnson petin a pet cheleya Donnarumma ana bodik boknen Italian goalkeeper tha hian adan saka tumthum veve an peti in PSG an pet goal veka Liverpool in tumni an pet goal lova tum khachawan pet goal thung hei wang hian PSG tana atum lina pet tu Desire Doué an chakjok ti chen thena rem chang nein hei hi mang tangkai zuya chiang taka pet goal in PSG hian penalty shoot out a goalie goal khatin Liverpool hian neya
Anfield ta ngei ne na changin Liverpool an petla a PSG hian quarter final anin hlang kai ta ani major European competition a Liverpool hian knockout stage B ka first leg khwalmuala an khela an chak tumin an chak zui nge ya an tlom zui ngai mi lova ma se he an record thatak hi PSG in thai chiat sakin Liverpool hi avoi khanan European competition knockout stage cha first leg away match cha chak chung si in second leg a atlom zoka an tanga ram sang zok in hlang kai lova in alna atanga pe choin an omta ani Liverpool hian European competition a hian penalty shootout a hna an chang thei hleya PSG nena heting an thlen ma hian azonin tumthum chu penalty shootout a an chak zok veka ma se PSG laka hian an sulnu thatak hi an chun zom thei talavani France champion PSG hian UEFA Champions League quarter final hi atum kwana anin pet kaya France club zinga Champions League quarter final in pet kai ngun bernin an mani hnaiber tu chu Lyon an nia tumnga anin pet kai veto ani Anfield in khel boruak sang taka hian PSG goalkeeper Donnarumma hi man of the match a thanania ani hian penalty shootout a tum ni safe anei ba ka in khel chungin Liverpool ina hun tha an nei alodan saktam hleya abegin Liverpool ina cross ball omzanei tak an vorlute alo namper na sa hleya khang anamper zozai te kha lo namper man thin lo se chon Liverpool hian goal an khung ngei arin oma corner mangtang kaya Liverpool ina goal an khung ngei tura ngai alo save thatak tak te po omin Italian goalkeeper hian a team PSG hi a chan him chiang hle Liverpool le PSG in khela hian first leg a Liverpool goalkeeper che tha in man of the match ania second leg a PSG goalkeeper che tha vele in man of the match ani veleya goalkeeper pahni te an tangkai dun hle Liverpool head coach Arne Slot first leg a substitution siam fu hle ma sela second leg a ero athutluk na fu lawa omnual ni na langa first leg a bultan tunga chia PSG laga bultan tirin first leg ang thawin Jota le Salah te an tangkai tok lova Salah an first leg a in ma son thet ma sela Jota a big ma son na mutur aum lem lovani hei baga hian substitution a siam fu talova ben satanga adalu Darwin Nunez-an athalama omzia nei thui lem lovin game ati tha chuang lova ani baga hian Curtis Jones alu tir point game ati chema zok emani ti tur khopin English midfielder hi PSG laka hian a khel chia a Curtis Jones lu nuwa Liverpool game a niam zual hle anni pahni ben satanga lu te hian penalty and pet goal lo ve boka tun tum chu Arne Slot hian substitution lam amang fu lo hle PSG lama ero Luis Enrique an ben satanga alu tir Desire Due atangkai hleya Liverpool tlar hnungtan boina tam taka thlena penalty pet goal in penalty shootout a an chakna goal a khung zuya Luis Enrique hi Anfield ta hian Arne Slot a in a che thata zawk ani Liverpool hi Champions League season kalmeka league round a team che thaber ni in league round te bula ma throi tu ni chungin knockout stage anin hlang kaya ma se knockout stage cha round ma sabera PSG paltlang zo lovin an tlata ania league round a che thama sela knockout stage lama Arne Slot le a haute hi an kal thui talavani zanina Champions League round of 16 second leg hi khalchun zam turania darsom pakhat le minute som panga li le dormanin ma chonin anni pahni hi first leg a goal khat ve khungin anin hne tok towa dar khat le chan ve arwalin match thuman khelanga Aston Villa in club brook mi khwalin anni pahni hi first leg anin khela khan Aston Villa hi goal thum goal khatin an chak to ani Arsenal in first leg a goal sari goal khata an so PSV an mi khwal don boka hei baka hian Madrid derby kan mule don first leg a khan Real Madrid hi goal ni goal khatin an chak towa zanina ero Atletico Madrid khelmuala Real Madrid hi an leng lu don ani ti hian tuna an thlen to china tangin quarter final ai ma chon tur te po an chiang thei ti ta quarter final April ni ria da khel tura hian Bayern Munich le Inter Milan anin ma chon dona PSG na an ma chon tur hi Aston Villa an ni nge yarin oma Aston Villa hi goal thum goal khata chak to an ni awangin zanina an ma chon tur club brook hian an le thalarin om lova PSG le Aston Villa te hi anin ma chon abei sei om ta berani nizana quarter final in hangkai Barcelona hian Lille Borussia Dortmund in khela achak zok hi quarter final match an ma chon don boka ti chuan quarter final match danga hian Arsenal le PSV in ma chona achak zok hian Atletico Madrid le Real Madrid in ma chona achak zok hian ma chon dona Arsenal hi chu quarter final lu chiang tluka da an ni towa anni hian Madrid club lian pahni zinga hian atu emo zok hi quarter final an ma chon don ta ani
ti hian Champions League season kalmeka Rafinha hian gol khung tam bering gol som pakhata khung ta Hurricane le Serhu Gurasi ten gol som ve khungin Robert Lewandowski an gol kwa khungin a dot lea Erling Haaland le Jonathan David ten gol riat ve an khung bok assist nei tamlama hian tunga assist nei te hi nei tam beran niria player panga omin Ashraf Hakimi Charles de Cataler David Zapacosta Julian Brandt le Rafinha te hi anni Nizan Khan Indian Super League match khat khelniin Bengaluru khelmola Mumbai City sini finance aka mizo player chona Mumbai City captain ni bok lalian zola changte chon hun poimo team tan player poimo ani jalan tirin minute riat na gol ma roi khunga mini samthum pasarina penalty atangin Nikolaos Kareli son Mumbai City tana khung vela goldang lu bel talovin in khelpoi mo taka hian Mumbai City hi sini fain Bengaluru khelmola hian anchakta ani Mumbai hian chakta ka wangin anchunga Odisha le pelin ti hian season kalmek Indian Super League playoff khel turin anin pet kai veleta a Mohun Bagan Super Giant le FC Guwahati direct semi final in pet kain te bula pathum na atanga parukna Northeast United Bengaluru Jamshedpur le Mumbai City te hian playoff round anin pet kai ta a anni pali hi playoff in thlifimin team pani semi final an lu dona chung te chuan Mohun Bagan le FC Guwahati hi machon chun zomin champion team an zong don ani English club ro pui Manchester United chuan tuna an stadium Old Trafford hi an lu rei to don lo ni in alangta a club nei tu ten stadium thar sak tumin ruah manna an siama a hlotlin na po an hmunhai zel ni in alanga tuna hian mumal zokin stadium chungchanga an ruah manna te po tarlan ni ta in Manchester United hin kumsa khajakwa somatanga an home stadium a an man Old Trafford an chhuasan na tur hian stadium thar mi pui nuai khat zet len na an sadona he stadium sakna tur hian pound billion ni budget anda stadium changkang le moi tak tun lai thei angbera duan puitlin turin malam an pan ta zelani an ro manna chun kumsan hi somthum pakhata kumnga chungin he stadium thar hi peifelman turin be se ania ma se a chevel thil zongjong tenen chuan avaya 100% a puitlin tur chuan kumsom vel ngai tura ngai ani an stadium thar tur hi alandan po adang dai don leya glass manga siam puan in te ti te po in soi the ania metal lamchi te po an mangnual don ani metal le glass mangin amun ma te hi an chei moi dona an cover don ani bere Manchester United hian stadium thar sak an tum ti thomari hnuwa an club legend Eric Cantona khan tha ati lo thu lo soi to in Old Trafford hu hang hi stadium thara chuan kan nei to don lova chu wangin he club ro puina keng tu tam tak he stadium ro pui Old Trafford chwa san hi atu loveti in Eric Cantona hian stadium thar saka chutai in suan chu tul ati lo thu lo soi to a ma se club ho tulam changai pe mo lem lovin stadium thar sa a chuta tanga sumle pai te po tamjok lalu thei tura rohmanna an siam an umzui ta zelani he an stadium thar tur hian ngong anei lian thei don leya zirchiang tu ten an tarlan dana chuan kumtin pound billion sari point pathum vel chu he stadium atang hian muchok thei tura anin ngaya UK economy thlengpoa na sataka choi kang thei tura an ngaya ni hei baka hian na tam tak asiam bel dona na tho tur po apun bel hluai dona chuwang chuan thok tu po an pun pha hluai atul don ani chuwangin United tina tun hnaya club sum luan ral na tia an ban ta club chunga na sang thok tu te engemaw zat chu lak let le na rem chang te po an nei thei dona chuwang chon United hian tuna thok tu anin ban hi nakina tamjok an lak le angai dona wangin lalet le thei turin rem chang an nei thei pha don bok ani transfer thule ngai thlak chun zom ta ila Bayern Munich le Real Madrid te chuan ni pui transfer kongka hon huna Portuguese defender United tana khelmek kumsom ni pangami Diego Dalot laklu antum don building tar langin Liverpool chan Dortmund atangin kumsom ni pangami German defender Nico Schlotterbeck laklu antum dona ani hi Virgil van Dijk thlakna tura an be seilen berani Portuguese chanchin buten tar langin Liverpool Manchester City le Arsenal te chuan Victor Gyökeres laklu dan kong andap meka Sporting striker rin rol hi ni pui transfer kong ka hon huna input chuak ngai tura ngai ani Spanish chanchin bulian ten tar langin Arsenal chuan Barca elpuin Espanyol atangin Spanish goalkeeper John Garcia laklu antum chunzom zel Give me Sporting tar langin Manchester United chuan Juventus atangin Dusan Vlahovic laklu antum chunzom zela kumsom ni pangami Serbian striker hi ni pui huna chuan senglu ngei antum ani
Football Insider in tar langin Tottenham chuan Angel Gomez Lila contract mang zo tur chu laklu an tum ru hlea andor chun zom zel. Football Insider in tar langin Manchester United in Rosario atangin kumsom parian mi Argentine rol thar thang duang Juan Jimenez chu laklu an tum chun zom zela ama laklu tum tu zinga United hi anhai tu berni point tarlan ani. Team talk in tar langin Liverpool John Bournemouth atangin Hungarian fullback Milos Kerkez laklu an tum chun zom zel. Team talk in tar langin Leeds United chuan an player hlui Calvin Phillips chu Manchester City atangin lakle le antuma athupungin inremna an nei to ani. Football Insider in tar langin Newcastle chuan Ipswich Town atangin kumsamni pahni mi forward Liam Delap laklu antuma amairo chu Newcastle hian an striker chuan vor Alexander Isak anchel thei chuan Delap hi an laklu arin om lovani. Spanish sansin boten tar langin Turkish player kumsamni mi Arda Güler chuan Real Madrid chua san adua khelna hmuna chantam lawa wangin chawna tharma chhona a khel tam theina tur lam club pan adu ani tuna hian Inter Milan le FC Milan ten an be sei mek ole khati chin khatun tuma football Titi kan ngai thak thei chin chu nile photro se